Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Students Union South Khasi Hills kala beteng biang ya gejing khenra barjla ha ki thain sora ban menta kasngi ka arpunyo trek unailar arja absan ila stang ya gejing khenra na kerdem khla habai kren bu president jo ka KSU South Khasi Hills usamla ribok dingdo ule thu bah gejing khenra ha kerdem khla kila lap bagi dan kumbasan phungut tam ginong tre barjla ban na kini kumba ar phungut tam ka KSU kala pen phaino namar ba kimdan ye ki kot kisla ki biang Hadian kini ke KSU kala le ben khandra saha ke petrol pump ha ding po bat hang ni kala lap bagi dan laingut ke barjala ki bom don kot bat ha ke petrol pump hala thanat sora pat lalap bagi dan rungut sama ribok loong baka pelingo bat penkendet ya ke KSU kale na marba ha ke KSU kala khandra ki barjala ki la sei de ki slip bagi yo na KHADC ya ke ba ki la sio news patingka na benta khatsanski bat uju ubriu don ya ke slip rong li rong stem bat rong ping ya ka baka KSU kamla su thu su ya ki jingbut jong kita ki slip kawai pat uloong ba kita ki slip ki dei ki batang khat sanski kar ba ubar jala ula sa hangni lajan dap snem ke KSU ko panjing shai na district council halor kani khanang bakan shai ki ei ki jingbut jong kini ki slip ki badan lagi jong ki rong bat hatu ke district council ka budian ne am lagi bar jala ki lali phai ne ki dan chanu habalakut kata ka khat sanski ula bu jing keliru da ka baong bahagi kendon ni section ayu jong ka labor act ba kadon kata ka jingtho bala ban I slip na ka benta ka khat sansngi ka KSU ka pen kan mau ba kala le ai da ka jingtho sa ka district council halor kani Henry Kimshim le yo ya ka jubab bat kumta kin le ban budien biang ya kani सब आया ना रख दो मशीन हम भर देगा बोला बोला सब कुछ लगा बाकी के आदमी भेजो और कागज पे अप्लाई कीजिए और पहले से NOC अप्लाई कीजिए दरबारशनों के लिए नाम और कागज सबमिट कीजिए दरबारशनों के लिए और अगर NOC मिल गया हम दरबारशनों के लिए तो उसके बाद लेबर लाइसेंस अप्लाई कीजिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से क्योंकि ये तो अगर 5 आदमी से ज़्यादा ये चलेगा अच्छा 5 आदमी से नीचे तो कहा वो लेबर लाइसेंस ये ऐसा वाला हाँ ये भी अप्लाई करवा के रखा है सर तो अप्लाई कर कीजिए अगर नहीं मिलेगा हाँ अगर नहीं मिलेगा खाली आप हाँ अभी एक्सपायर हो गया हाँ ये एक्सपायर खाली आप ऐसे करो क्योंकि आप मैनेजर है इधर में खाली आप इधर बैठो बाकी के आदमी भेजो और मालिक को फ़ोन करो जल्दी फटाफट NOC से मांगो दरबारशनों के लिए और उसके बाद अगर NOC मिल गया तो अप्लाई कीजिए लेबर लाइसेंस बिना NOC फ्रॉम दरबारशनों ये चलेगा नहीं अच्छा पहले NOC लेना पड़ेगा हाँ kalian jungi kaseng ni dang ya beteng ni kajing khandra ka jungi bat ni lasdang na kalan station ling kata ka na kerdam khla ta bangi poi kerdam khla ni don niu i go i kajing tei
kata ke jinte ke lagu ki dekar ku sen potam tenre habia de kataru na kalian cumi keseng nilayo ben pemi kumba arpotam nomor kim berkot bon slab raga ju ko poru haga jingi tu ku jungi haga tega jakar ngilap biang pat igini kislip tiba naga district council hi kala issue kabolong pela pat aga de jinglap jungi kalong ba likely kislip kalong lala kajong tiga ni kislip kabelawan ai teng mangi kani kala syutho bet kebasan hang ni kadika kaba ai gani kadika arpo tarik benai ba fra arajar opsan te hang ni umdan batho ya ka designation jong kibre ka syutho bet for lise kamul la syudon tong noksan te haini wei pat ibale hang ni pat la tho ba ubam shon ni ko mohor ne ba ai ka jing soi udi secretary executive committee jong ka Khasi Hill district autonomous district council te habire bat kane pat kawai ko belong rong stem hang ne pat la tho ba kadai na po district council hi ya kadai pat la issue de ule Yunis Khongwa te hang ne i kwa ban bu jingkeli sa hisin ya ka council bat chen ngin siabu ka appointment UEM jong ka bari pe ya katanat labor ba ngi kwa ban bu jingkeli halor kini kislip pat kamut lala ki jong kislip lala ki jong kinong ai te mano badan authority ban issue ya gini kislip haduk mentangin pat sutu nama tang hang ni ngiyo likely kislip lala ujong nong issue begini kislip te haga juga por ki digi i ki bihnyo spa angka ki babalit tang hapo khasan sni bat haga ni kawai kadai ba issue ha ar tarik apu atarik bra bihnyo jong mentau snem arjar pusan kani kawai kadai khat hreu benai ba hreu arjar pusan bat kani kawai bolong rong ting pat kadai ha arpo tarik benai ba fra arjar pusan te yakini kislip borok khoj kun mengilayo tang te na po kredem kla ki la po ya ka arpo frateli te borok khoj kitu kinong tre kira tang dikini kislip te haga ju ko poru na kalian jungi ki jinglengo bungi kendu hentai kalong ba kibun kibriu ki lafon te hadu bo uloyar na po gahati rupun ya nga ten ring la shu ai jubab ya u ba ka ai ki jingdan kti ki jongme habia de bane construction ba me me wan pun ya nga te na kalian ju ong bangadai tang lawyer jong kata katrai nga po bentip ki dokumen berengkam tung aku lawyer te mala de ben pe hi de ben batai mangi hasu ban man rong chikenu gunu ki jela ju kibriu mala de bentip nomor me mala de bro bo puli ai te tangum tahi ki jingi kren tang bakas nulungo pat bana du Guwahati ki phone ni kaseng te haga ju ko por ki jingbun hang te ki di dekhar ba nrungut ru ki kam ki di engineer tengi ai por ki tang sitayo bala da ki ma ban provide ka certificate ki diploma degree ba ki di civil engineer ngi nim sha e ki namang ila de kren ba katrai ngi hukum nu kin shania bu di engineer kren ka certificate mangi baro abang pas bangi kam bangi de lawyer ne bangi de kino hikai ne bangi de kino ginuru haka degree ni ban mention ba ila pas ya kata de habia de berkata pat ngilahir tertel serum bak ngasno banai khublei ru ya kador barsnong jongka umding po hi berkoi nomor ngilayawan berkasnong umding po banyak khandra hote pom badang tei ru ngilalap ba laingut ki dekhar ki bombiang shu ikut kisla bat ngila penmi no mene-mene bat nagaliang dor barsnong ikot yang ki ong haba piwan khandra khot lem yang dor barsnong khnang bangin tip ngin itu kinu ki jat kam kinu ki jat kot ki bodon kam bat kinu ki bom don kam khnang bikin tip nani sekhamat batin khandrahi tengah soban ai kublai sikat dei ya ka umding po dorbar snong hibro koi irang ba snong bala don rongkat nomor ngila ben peni mene laingut di baterai hang tayapom bani ong nang isakmat aswa baka state lengba kamai khalaya identification regulation safety and security migrants worker act arajar arpau bat lengba ka district council jongka labor license haswa bakan issue ngong urang basnong ba kidon hak swa ban panya ke NUC na kasnong jopi la pisya ni em kum kli no sinsyar ba ya kini ki dekar kin wantre po jaka jopi nele se saban shuthe phneng ban shukhem guntu ki khasi jungi hibun be te haga ju kapon na kaliang dor barsnong la ko ba kin trai lang nang ni sekmat ba sakawai pat nilai pendep ya ka pom hang ni haning hasora hajan arwa hangtur melayo be no way ubom don kot transla bat hangtur ngin banjur nang ni sekmat la dadu ikam ki balala khasi ini keren ba ka district council bikidi ben pemi no bat hagani ka pom pat hang ni hasora hi hajan la tharat ya gani ngila ben pemi rungut matak sni nagani ka jaka bat nis thu bakini kin kot transla te habia dei bat kajing ya kendo jungi mata kasi kalong ba nukong sya so ban ai kangu badem boleh try kan rat bala senran senria ada jinya iti jungi nomor habaro sikata baro atayo ka bangi laya ila ma de sibon ki kibon kibre ki bofun yangi ba kibon kibre ki bathong rei nisno thu bangi ai ku blei nomor ngidang scam ni gonong rim nimpat syam ya kwa ya kata katang kaple ka kibre ku kwa ban ong ni gonong ta jungi kidon ki bakwa kendo rei nyim kwa kendo ngana ngaseng jungi nomor ba sisin ba fi bakla ni ong kila bakla ni la be
te hagaju kapor pat ngasno ban syukran sendon hangni namar ngin salik kendu yang IM ubade pek ya ketenak labor kumba menin ki her sapok majai IM ru wan lang tenre open shai pai ba no ya katu ke jingdawa jung gaseng habe de bakale slip ula pen shai pai ba agata kapor ba ong ba kani ka slip kadai tang na kumenta haswa banyo ya kan labor license kata ki issue tang khat sansni shwa ba kin submit ya kita tikot kisla te hangni ngasno ba ban shu ai tang kum ita idaw stang ubi item ula ban ko ngu ya kata ka jing idaw ko jong pi na ka council yang ba IM ubade pek ya kata na labor ringi na kali ang kaseng ya tu jing ai pensyai pai ba jong pi wat apre ngi ai ka jing tho re yang pi pensyai pai ba ngiru mentangi kwa ban pentip si pai ba ya katu ka jing pensyai jong pi ngimla ban priak dalilai ru em hokit ordang ngimla ban priak haganu kadur haganu ka section haganu ka subsection jong ka labor act jong ka district council bakandon kata ka ai ka boong haswa banyo ya ka labor license issue shwa da ita islip bakat sansni haswa bu udkhar un submit ya kikot kisla tega jingkeli pat hang ne ka bami tolong ba klan pat submit kod klan pat submit sla kini ki dekhar arpu prangut ki bayo mata kasni bar hagisin ki bala dep bangiyo kila poi supa se kejela ke jong pat submit kod pat submit sla tela dadi ki beri ki besni ukin shubu bom ni kejela jong khat sansni kala pelu la kata ka di kejikran kali yang kaseng hagi jing sisya pimpat dai ki beri ban penrung se kejela ke jong kat bakim pat biang ya ke kot Henrikan ayu na kali yang jong pi pat pi pat biang kot pi ai man khat sansni di slip unrung no se kejela jong barhaga juga por manu pat ben budin ini slip la da ikut khat sansni tip ulami 4 mi ben budin kumbalap mangi kaseng mentangi ni budin ya gani teda kada nolori kini slip ni pha no hagi jing sisya menengi ong impriang ni slip ya kini gro khait ni lara mangi na kaliang jungasen hagi jing sisya menengi la muthang batar gini tang bangi sale nomor bayo ki ong ki ba ni syuku ale kam politik ban ong ban syukno ringim de bokno ini slip kidi gidan hakti jongi baraka ju por ni snow ban pensyai hang ni train na banta kari beje manu badon ha isi jong ka district council ngintip ringi tip be bakadon kibri badon ha ka isi juga district council kidi ban pek na mata ka khia ka chon jong pai ba la da deng party jong nuru ngi don hok ban ut ngi don hok ban nam bakane ka dei ka ri ka bangi don ya ka hok bangi ne keren bat pau jong te piwat nam so thu bakla bat ni kwa ban ya kendu ber BM bu on ai ka jing shai kham ha ha be dei ba slip bat kham haru ha ka kom issue ya ka labor license na po district council bat kumju ya ka state ngaso ban ya ka to ka Meghalaya Identification Regulation Safety and Security Act katurung ni kwa ban ya kren ngin sia kendu ulu bibla nomor haman ki slip bangi page kadon haman katagaan ai baki register katho be issue by bibla tayu bibla nong idon kam ban kendu ba haganu kunong rim pi issue ya ka haba pi ong bang idon kam ban issue ikot ki selatan ki skill labor mereka tung kijinglap mentah hangtai hapom ru ki issue ya ukuk bauta ukuk uding nong shet jing shet ikinong the petrol hapom haganu ka an ba pi snai ni ka an ngasno ba ki minister lani ki MLA ki badon ngasno kin habut din bat pek perman ya kini ka an la dadon kam ban amen ban panchu shu ki de ban amen te hagaju ka por nagalia juni gaseng nyibu ya di jinggeli pat ya UM ba ya council hibu boy district council te haba hang ni ngiyo nang tay na kerdem kla ba hagani ka slip kumbang yiwan ong ni mesni mandi tiong batang khat sans ni te hindrai mangi pat na kaliang kaseng ngilap ba ya gani ka slip la issue na du ar pu pratarik benai ba ar arajar apusan te menta kasni ba khandra mangi ka de ka ar punyo tarik jong benai ba pra arajar apusan tu nu bre wa asal ajan dap snem te hagata kanong rem ke jingkeli ka bang ibu haba pi ai khat sans ni manopat mano pe perman pat igini kislip kali ayu ka council igini kislip ban issue khatsan kat ba hadu menta nadu arpu pratarik benai baar jong menta usne marja pulsan bat hadu menta kesngi bengili khandra mangi kata kadai ka arpunya tarik jong benai pra arajar apusan la jandap snem nu bru nak khatsan sngi la jandap snem te kata ka jigli ka bengibu ya ka council leng ba UIM badi in charge ya katanat labor ba unai ke jubab le si mat ai ke jubab ha kasni bangion kendu epi shen ngin sapoi ko phone call joki bangin phone ban yabu eta appointment tengi na kaliang kaseng dei na kata kanong rem bangin sa kendang ban ngima man shani agini slip om dei tang nu breu uli man manuranjan nat ndai kini barokat ni kidi gubla issue na do benai ban riu terter te khat san sngi ki on
Te kemun une klem kot klem sla na du benai ba ar. Hadu mentah benai ba prau lai osong sini ke jela jung. Kalau dai uri urusne ngatharai ban pha be ya piru mlapsu. Gadai ubru ba mut sne ke jela jung ngatharai kumbo menela pelu ke jela bro kawai mlapsu benai. Berkam judon hok hiru hanu ben penrungi kibreu kat patla penbiang ka kor kesla. Tangkatahi ngin se kendu sien yo IM beripek ya katanan labor jong ke district council.